Mālō everyone and happy Tongan Language Week. In celebration of Tongan Language Week here with Auckland Libraries, my dad's gonna make a traditional Tongan dish called Faikakai Topai. This is my dad. Malaysia, Mālō Talanoa. Yeah, going. Tôi về tiêu toki Talanoa tiêu về Tonga, Whapapa te ngai Tonga koto. Ang gawin ng lau ka Sela tiêu ngai ha tau ki Faikakai Topai. Sai koe umea te ke whie mau ki ngahi ake ai Faikakai Topai. Uraki koe mak suka. Te mau kei ka mo e niu, ai au ka hena niu ka ngā ki pēa niu pōni kōsi ngahi. Pēa mo e mahoa ko self-raising flour. O ka pau ka liha self-raising flour o kei te mahoa. Pēa ki loki ngāwe ake ai baking powder. Koe lemon is up optional. Tukang apito ki Mālō ki stove. How many cups of that? You can eat the whole one. Because about the same amount of family, the whakaafe ko. Na hindi. Kaya ito kami ini ke kai every day. Kami ke kai ako to ape. It's a lot of sugar. It's a treat. So it's there. Hey, Maupe. Ito nga fok ng tafu pe ito he afi let's control that iko na he tu ha pa dia tu semua para lá anak kita manik ya. Lebih ya au, ayah berikan. Ako ipuya siya. Tolo? Bye. Ay, ito ako pwede yung mesay. Oh, okay. May saya. Sai. Okay. Ula vai tu lolo. Ai make a sauce. Tu ene vai. E ko vai en ke akai ko e topai. So I behe ibet kak toffee. Yeah. Okay, coffee. Yeah, tough. Mo kasi ito. Ay, leo. Pune lolo, toffee.
Koe so kono tofi ne mea. O ai o mix whakapa mo lo. And then sauce. That's it. That's how it looks like. And then as the meat, we get the kai. Yummy, yummy. When the lalai. And we get it. This one. Nada. E o hopere. Ma foi o que eu atonar. Ei.